I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Danas počinjemo sa novim serijalom Minecraft preživljavanje. I na početku smo dobili 4 baklje i chest. U chestu smo dobili dobre stvari. Pokupit ćemo ga. U ovoj prvoj epizodi nećemo ništa mnogo da radimo, samo ćemo malo da skupimo one osnovne stvari. Sada ćemo da skupimo malo drva i da napravimo sebi one osnovne stvari. I za početak napravit ćemo sebi jednu malu kućicu, samo gdje možemo da budemo da nas zombi ne ubiju. I evo ga. Prvo ćemo napraviti jedan crafting table. Prvo ćemo napraviti jednu sikiru. Pokupit ćemo ovo. Gdje ćemo? Evo možemo ovdje. Ovdje ćemo da započnemo sebi kuću dok se malo ne snađemo. U komentarima mi možete pisati šta da gradim, neke farme ili nešto po vašoj želji. I ako želite da snimamo neke mape, pošaljite mi u komentar ime od te mape, ja ću da je skinem i onda ću da igram. Skupljat ćemo i ova drva. Hoćemo da posadimo. I idemo da vidimo gdje se mi to nalazimo, samo da ovo označimo. Dobro, imamo hrane. Ovdje imamo vodu. Pokupit ćemo ovu trsku. Pa ćemo zasaditi ovamo. Treba će nam poslije. Idemo se vratiti ovamo. Ubit ćemo za sad jednu kokoš, pošto će nam trebati hrani. Imamo malo jabuka, ali to nam neće biti dovoljno. Sada ćemo napraviti šporet. Njega ćemo tu postaviti. Sada možemo i da pojedemo jabuku. Ne znam sad tačno šta da radimo s ovoj epizodi.
sljedećoj epizodi već možemo da gradimo. Skupit ćemo još malo drva. Kupit ćemo i malo sjemena. Sada ćemo da odemo do naše kuće. Isto možemo ovdje da posadimo. Sada idemo ovdje da napravimo motiku. I možemo pretvoriti na mogu. Mislim da je ovo dovoljno. Stavit ćemo to tu. Evo ga, skupit ćemo još malo sjemena. Evo, dobili smo jaje. Hvala. Nema na čem. Evo ga, daj malo sjemena. Evo. Evo ga, parite se. Već smo gladni. Nećemo da jedemo puno ovih jabuka, pošto će nam trebati. Imamo ovdje još koji baklju da osvijetim. Da ne bude mrak. Stavit ćemo ovo da se peče. Ovdje možemo česti ostaviti. Kreveta još nemamo. Evo ga, sad smo puni. I to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!